Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mahal tawon. Agawin nakbatan. Angkal, andamang sapsapol kada kayaw. Ay, asinaw. Naimbaga pangal daw, Kapitan. Ay, kastamat kan ka, Ana. Agyaman na, Kapitan. Aday bagam. Awan, Kapitan? Agawin na kaon. Tay nakmangal daw iji balay, Ana. Ah? Mga nudi ka pa'y nangal daw, Ana. Umay ka iji balay. Uwan na. Kayat ko ang, Kapitan. Naimbaga pangal daw yaw, Kapitana Banang. Ay, kastamat, balasang ko. Iso ni Ana. Imay iji barangay, hal. Inawis kon adito'y balay. Ay, kat mangal daw tayo matan Una tayo sumot day tati gagarami at talaga dito'y balay. Sige. Sumango ka matan iti lamisaan, Ana. Di ka agbabain, Ana. Ay sige, Kapitan Enteng, Kapitana Banang. Manipo di dinawis mo dahi nga ana. Kanayon mo na mapmapan ni balay ang wangkal. Uwan nga ron. Kawa mo ibagana. Ay, Umay na kayo la siguro sa rungkaran tiyan niya aga po kuma. Diya mo Ay agulay makata ang mga numangag ni Antim. Ha? Ang mga no sa balit, sumrat iti panunot na. Kapitana, ada ka din ni Kapitan Enteng. Ay, adda. Kasangsangpet na laeng. Naggapo ija barangay hall. Ay, kasta ka di. Tinasaya at umaykan. Taag sasango tayo amangan. Ha? Ikwa, sige laang, Kapitana. Sana ka mabisin. Anya? Urayik laangan ni Kapitan Enteng arumwar di tabalayo. Sige nga rod. Sikat ti makaambaw. Agyaman naglaangan iti awis su kanya ka makipangan. May manay ni Ana. Wen. Adda di ta paraangan nga agsil-silphone. Di nala na ibagakan ka. No anyat ibagana. Ay, saan mait? Awisak nga rod tamakipangan ka data. Ang di namat kayat. Aya. Saan ka no ang mabisen? Ay, mas daawak nga rod. Apay ngay, akanayon matan nga umay dito'y ni Ana. Inteng. Di nakitaan iti kasta ata jak amo ti sungbat na. Unak laki din no si katikursunada ni Ana. Uray sak no bilang. San kumot nga armangin. Na, swertem ki di ata babae ti agkursunada king ka. Diyak kayat ti may sa babae nga kursunada kanya. Anya? Kayat ka, siyak ti agkursunada iti babae. Tula amin mga mom ko araw. Nagayam tinagan jay babae akanayon amapan ijay ayanda Kapitan. Word, marituyang. Kunamin nun ni Kwarog ti mapan nakitkitaan ijay barangay hall. Ni Kapitan, Maray. Anya? Kanayon nga iso ti mapan nakitkitaan ni Jay. Ha? Amo, namot nga dasawa ni Kapitan. Kano nagadayupay ti agwat ti tawanda. Sa bagay, age doesn't matter ako nada iti English. Anya? Ada ka din ni Kapitan Enteng, Manong Kwarog. Nawan di tao'y, nagawid siguro na ay di balayda. Inakman nga rod kitaan iji balayda. Anya? Da kayo gayam dito, Kwarog. Naimbag nga oras yung Kapitan. Kastabot kan ka, Ana. Ibaga mo ti kayat mga ibaga kinaangkal. Imbagak ayamot nga ada ibagak. Awan mo't Anya? O sige, panawan kayo pa'y Manong Kwarog. Kapitan, inakon. Nagkunakit kursunada na ka dahi nga Ana paray. Pag kunamit. Una, takanayon na ka mapansarungkaran na balayaw. No saan? Barangay hall. Agulay makaman pare.
Nagpadaanyo ko ni Kwarog sa balit iti pampanunutan nyo. Anya. Ay ingkakad iti papanamon. Tila pampanunutan. Asino aya dayjay nga ana, inteng. Itala makitak dayjay Ura siyak tupay. Kasla imposible mo't daytan. Ay mamati ka kaday. Talaga ajak amo dayjay a girl. Na. Apay nga rod akanayon nga umay ditoy. Sarsarong karan na ka. Ah, Na. Amangad mo't nuadda sa balin nga aramidan niya. da. Aliiwom man dayjay nga ana. Unang kail. Amwam no ada asawa na, wano awan. Kano naggapuan na. Ariglado ang kail. Ay nagrigat tikas dyan nga aramidin na. Nangruna kat babae. Unang raod. Kayat, kusi-kusila panak ni Antim Abana. At damot gayam asawa dayjay nga ana. Anya. Wen ba daw, dinamag kano ni Kwarog kadagiti amam muna. Aya. Nakasarita kanupay ni Kwarog ti asawa ni Ana. Kay. Imbaga kano ni Kwarog amap-mapan ni Ana ijay ayan ni Kapitan. Kastagaya. Adaman mo ni Ana nakita ka na panditaayan ni Kapitan. Anya. Di mo't kulam nga dagayam asawa dayjay a babae. Pudnaw kagawad ko anang. Asawa dayjay ni Richard. Asawa ni Richard? Wan. Nabiit na lang nga nag-asawa. Itala ang anamwak Isugayam ti asawa ni Richard. Naimbag no impakada na iti asawa na ti papanay di balay danggail. Mas daawak mo't no baybay-an ti asawa na. Ada ka din ni Kapitan? Kapitana? Wen. Adda dito'y balay, ana. Ay, si Kamad Gayam, Ana. Siya nga rod, Kapitan. Sige. Panawan kayo pay, inteng, ana. Sige lang, Kapitana. Ay, agtugaw ka. Agtimpla akman iti kape. Ay, Juan, Kapitan. At saka din niya nga asawak dito'y balayaw, Kapitana Banang. Wen. Adda ijay. Agsarsarita da ni inteng. Umay ko kumasukunan, Kapitana. Ay, kasta ay sige. Umay ka Richard. Sige. Mapanta di taunag. Ako urayak langan dito iti asawak. Ha? Pakibagayo langan nga dak dito'y ruwar nga gururay. Sige, Richard. Ana, adda ti asawam di tarwar. Ururayon na ka. Kasta ka di. Sige, mapanakon, Kapitana. Kapitan. Sige. Sige lang. Umay kan sweetheart. Nagawitan. Uwan ka di, sweetheart. Mayat mo tilala ilwanda. Kit kita umatlatan ida, intay. No kasta, mapan mo surusurutan ti asawam, Richard. Huwag kagawad ko anang. Husto maghidi tapno mabantayam ni Ana nga asawam. Huwag kagawad. Di mo amaw no anya ti mapasamak. Dahil tangarod mo ti pampanunutat kagawad. Wen awan kas iti agan anad kayaw. Sige, Kapitan, panawan kayo pa'y ka ni Manong Kwarog. Sige lang, ana. Urayin na kan ti asawa mi ti asidag. Ay, amam. Mas dawa kada kita nga agasawa. Ang kail. Masaray umay nakita ni Ana. Intun kun. Sinurot dan. Ungarod ang kail. Ay, no umay tumanan ni Ana. Ibagam nga awanak. Ure addaak. Pasensya kayo lang kaman iti asawa, Kapitan. Ay, apay aya, Richard. Pag inawan na kayo ngamin ni Ana nga asawa, Kapitan. Ha? Kayat na kanong ngamin na makitkita ti rupayaw. Ay, anya? Madanagan akmat iti mabalin na mapasamak.
Ah. Iso sursurutag. Aya. Iso nga ulitag. Pasensya kayo lakuman, kapitan. Di kagdanag, ta maawatak ti asawam. Ken agyaman na ka iti imbagam. Isugayam akay kayat ni Ana ang mapankit-kitaan ni Kapitan. Yung pagarup ko laki, din no kursunada na ni Parinteng. Dagayam kasjay ba daw? Uwin nga lang. Ay, biyag lang nga agpayso ti tao aya. Tirigat na, ang mga nukarup-rupan to ni Parinteng. Anya! Karup-rupan ang tao, di maipasngay ni Ana nga ubeng. Pakawanan na kumainteng. No kinuskusilapan ka idi itinasakit. Awan anyaman na dayjay banang. Agyaman nak. Jak impagarop. Apagin inawan na kagayam ni Ana. Isugayin ton maminsahan. Di ka kusikusilap ah. Ay, wan. Amuampay nga men, ti makagapaw. Wen Ay, nailaw anak lakat nga rod anang kusikusilap ken ka. Oras yakit kasla mairi-irita akmat ididamo. Ngam idi naamuan tayong tigapuna. Maawatan tayo ni Ana. Ay, wan. Inteng. Anya ti maipay ko kada kayo, Ana, Richard. Kapitan. Da kayo kumati alaan mi amay sa aninong. Anya? Pudno day ta, kapitan. Sikat ti kayat mi ngagbalin aninong ti anak may. Para iti umadanin apan nakabunyag na. Anya? Malangarod, Richard. Ana? Agyaman kami unay, kapitan. Maragsakan para kada kayaw. Congratulations, dan anak yaw. Wan, kapitan. Ay, kabaranggayan! Saan anasaya at ti managipakan? Tapakaalaan day ta, iti saan apa nagkikinawatan. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.